Cabriños, Piotes, Manolo Noetarega, Olimpia, Javier a Pandretera, Inés tamén, e tamén Mayra. Bueno, Mayra ainda non grabou, pero estamos aquí en esta formación. Isto é un pre-lanzamento, sabe? Hai que facer, sacar cartas por onde sexa, para pasar o... Pero bueno, como temos o formicillo no corpo, tocamos. E este sitio, a taberna, nos brinda sempre a oportunidade de tocar aquí o vivo. Estamos encantados. Imos empezar con aires galegos dos morenos de Lavador. Son pasos.